Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler. Bugün iyulning 12-si efirde haberler vaqti. Studiyada men Alime Kaybulayeva çalışam. Işımdaki saatga böyle malumatnen tanış etemiz. Ялта мемориятның сабық başı Андрей Ростенко истифаға кетмек ақында ариза yazdı. Енді оның вазифесini бежермеген сан тайынленді. Efsanevi xalq yırlarının icracısı Sabriye Recepovanың doğan күнінден 105 yıl tola. Bu artist Kırım Tatar medeniyetine ne kadar ise koştu. Onun hareketi nasıl edi? Яңы бала мейданчығы әнді Леватки койның балалары оз вақтыларына язлық мейданда әгленіп кечірежеклер. Бұлей хакымның ярдымы иле açıldı. Карамбашы Сергей Аксенов Шимали Кавказ федераль округында Русия Федерация президентінің векелетлі темсілжісі Олег Белавинцев иле бераберлікте Ингушетия Cumhuriyetінің 25 жылығына башланған байрам тедбірлерінде иштирак еттілер. Bunun beraber Sergey Aksyonov 9 katlı uç-ev eksploatasiyaga tapşırılığı merasiminde iştirak etti. Ular Çeçenistan'dan koçmege mecbur olgan ve Ingushetiyada kalmağa karar algan korantalar için evlerdir. Sergey Aksyonov aytkanına göre Kırım ve Inguşetiya Rusya Federasyasının en yaş eki subyektidir. Ularның tarihi taqdirleri Rusiyaның sık bağlıdır. Ялтада пленар топлашуы кетішатында шер шурасының мебуслары Ялта мемориятының сабық başı Андрей Ростенконың истифасыны қабыл еттілер. О истифаға кетмек ақта шақси істегі иле ариза yazғаны себебінден оның векелетлі мүддеттен евел тоқтатылды. Бұнен бір сырада топлашуда Ялта шер başı вазифесіні вақтынша эда етежек инсандай сечілді. Тәфсилатлыжа Айша Шулакованың левхасында. Бүгінгі күнден башлап Ялта шер меморият башының вазифесіні вақытынша бежермек үшін шер меморият башының бірінші муавины Елена Сотникова тайынленді. Оны шер шурасының мебуслары сечтілер. Топлашуда Ялта шер шурасының мебуслары, жемат эрбаплары ве канун чықарыжы Кырым акиметінің векилері бұлындылар. Кырым Cumhuriyet Devlet Şurası reisінің бірінші муавины Наталья Маленко Андрей Ростенко Ялта ингишафына қошқан истесіні қайдетті. Все, что вы делаете, все, что вы стараетесь делать для людей, вы делаете сердцем. Вот этого я вам желаю и в дальнейшем. Благодарю за совместную работу, Андрей Олегович. Как бы ни складывалась жизнь каждого из нас, бывают совершенно разные этапы. Вы все сказали в своем выступлении. Ялта осталась жить у вас в сердце, а я думаю, что это навсегда. И все сложится так, как надо. Хатырлатамыз Андрей Ростенко Ялта шер меморият башының вазифесіні 2014 сенеден берлі бежере еді. Өз ішінің нәтижелеріні чықарғанда Андрей Ростенко қайдетті ке. Крымел басшылығы огынды қойылған мақсатлардан ғайры Ялталылар огынды тұрған чоқусылар муафақиетілі амелге кечірілді. О яны шере берлігіне муафақиетлер тіледі ве яны вазифеде Крым ве оның сәкінлері үшін ейлік yapmaға вады етті. Было принято решение и руководством республики, и руководством Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» о переводе меня на другую работу, постановке других задач, которые являются наиболее, наверное, актуальными сегодня и соответствуют тому опыту, который я приобрел здесь, работая на этом месте. В общем-то, в свете сегодняшних решений, кадровых ротаций, которые проводит глава республики Сергей Валерьевич Аксенов, руководитель Государственного совета, председатель Государственного совета Владимир Андреевич Константинов, согласовывая между собой, я думаю, что это правильное решение, поэтому готов и дальше работать на благо Крыма, на благо страны и на благо каждого из городов. Өз невбетінде Ялта шер шурасының рейесі Роман Деркач сабық мәрге бежерілген ішлер үшін тәшекірлер білдірді. 3 ел девамында çalışmak қолай olmasa біле, бұның нәтижелері бұйықтыр деп қошты. Бұнен бір сырада келечек реберлікнен келечекке планлар ile paylaştı. Будем продолжать работать, и я надеюсь, что работа будет продуктивная, работа будет больше, возможно, будем уделять работе с населением. И те поставленные задачи, которых за 3 года мы множество сделали проектно-сметных документаций, и очень хочется в это верить. Мы, разумеется, депутатским корпусом будем в этом всем содействовать и помогать. Будем реализовывать все проекты, которые были заложены ранее.
Шер мемуриет башы вазифесini вақытынча эда эткен Елена Сотникова догма ялталы. 2014 сене Кырым Адлие Назирлигінің елбашысы олды. Sonra Кырым Cumhuriyet ve Akhyar шәрі бойынша Русия Федерациясының Адлие Назирлигінің баш идаресінің мудир муавини олып чалышты. Сотникова эмде Умум Русия Единая Россия сияси верханын Ялта бөлігінде Кятип ве Кырым Devlet Шурасы рейсінің меслиатчысы ола. Конкурстан сон бір ай кечкенінен Ялта шәрі мемуриетінің башы seçilecek. Ayşe Şulakova, Edem İsmailov, Millet için. Уч инсан шу жүмледен Экібала Ахмежет районының Ахмежет Кезлев yolunda yol нақли қазасы нәтижесінде зарар көрділер. Бұақта ГИБДД идаресінің матбуат қызметі хабар ете. Ахмежет Кезлев yolunda кете атқан Ford Transit машинасының айдавжысы Огдеги тіркемелі КамАЗ машинасына келіп ұрды. Деп білдірелер матбуат қызметте. Қаза нәтижесінде 2 яш бала зарар көрді. Оларның бірісі бұрну сынғаны себебінден бала хастаханесіне yollanылды. Ford Transit машинасында отырған yolcu да зарар көрді. О баш кемік мейжеттен яраланды. Яз тәтелері балайчун бұрыхи күчлеріні топламақ үшін пек гүзел имкандыр. Бүгін Ахмежетке яқын ерлешкен Ливатки көйінде Қадыр Жеме өгінде жоқырақ бала язлық мейданчығы açılды. Мейданчық açылып ғайесіне Қырым мұсылманлар дини идаресі, Булюр мұсылман қадынларының бірлешмесі ве муфтиятның файдалы илім дини мариф лейхасы қол тұттылар. Енді балалар яз тәтелеріні файдалы кечіре білежеклер. Бұақта бізім небеті келевқымызда. Лядини жемиетте өскен эмде иман еткен балаларға бүгінгі күнлерімізде не етіштірмей. Оларның күнделік яшайшында дини білгілер етішмей. Бұл мақсаднен Қырымда жемелер өгінде төгереклер, курслар, мейданчықлар ачыла. Чуқырақ деп адлаған язлық мейданчық бүгін бірінші зияречілеріні қаршыладам. Оның фаалияты балаларының маневи везейін қабетлеріні инкишаф етмеге доқыртыла. Бұл ғайеге эмде Булюр тәшкілаты қол тұта. Bir ay içinde onlar Kur'an derslerini, alfavit, Arap alfavitini öğrenecekler, peygamberlerinin tarihlerini, bütün bunlar oyun şeklinde yapılacak. Bizim esas maksadımız onların tatili, yaz tatili faydalı geçsin, ilimle, bilgiyle geçsin. Bugünkü açık ders devamında ana babalar ve balalar tügereknin programmasının ve hocalarının tanış oldular. Bu meydançıkka 5 yaşlı ve bundan büyük balalar kabul edilir. 10 yaşlı balalardan başlap onlarını cınız boyunca gruppalarga böleyler. Bu kızlar ve oğlanlar. Programa içinde peygamberler tarihi dersleri, sonra bizim peygamberimizin ömrü ve hayatı, yani onun kettişatı, sonra Arap elifbesi, yani bu bir ay içinde Arap elifbesini geçecekmiz. Hem de bütün bu şeyler küçük balalarga oyun şeklinde, daha da büyük yaşta olan balalarga dersler daha da yüksek seviyede geçecek. Balalar öz ekseri vakitini mekteplerde geçireler. Anda ular стандарт программа boyunca tahsil alalar. İslam dinini öğrenmek için ise vakit az kala. Şunun için yaz tatilleri bu bilgilerini arttırmak için güzel bir imkandır. Çoğrak yazlık meydançığı öz küçük ziyaretçilerini birinci günden meraklandırdı. Мне интересно узнать все новое о джами. Здесь мы будем учиться читать Коран, изучать джами, национальности Крыма. Будем учиться читать ламаз, будем учиться хорошо себя вести, играть. Gulnara Hanım birinci derske 3 kız torununu getirdi. Onun fikrince balalar için böyle meydanlar açılığı pek mühimdir. Тут они получат и знания о религии, и о традициях, обычаях нашего народа. И вообще, когда все вместе, отдых кажется лучше. Eğer biz imanımızı saklamak haqta düşünmesek, biz onu joya bilemiz, dey Kadir Cemi'nin imamı Nişan Aslanov. Bala için İslam dini alemini erteci açmak pek mühimdir. Biz ne kadar 4-5-6 yaştan itibaren başlayıp okutmaya başlasak dinimizi, Kur'an okumanı, İslam dininin esasları, şartları, imanın şartları, edepleri, selam verme, oturma, kalkma, büyüklerimizge hürmet. Bütün bu şeylerini yavaş yavaş Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını, balacıkların nasıl sevdiğini, bu şeylerini biz güzelce sevdirerek anlatsak bizim
балачықларымыз дінімізге sevgileri pek çok olup dinimizni seve büyük olacaklar. Onun için bizim vazifemiz güzelce dinimizni öğrenmek, ihlasla Allah-u Teala kulluğumuzu yapmak ve böylece hayatımıza devam etmektir. Yazlıq meydançıq haftada 3 gün saat 10'dan öğle gece, yani saat 1 gece çalışacak. Balalarının boş vakitlerini faydalı geçirmekinin mühimligi büyüktür. Bu bilgiler evladlarımızı akıl, feraset ve din cihetten zenginleştirir. Lila Vidjat, Dmitri Nizavoy, millet üçün. Бүгін Қырым-Татар халық ерларының мешур ижрачысы Сабрия Ережепованың doğan күнінден 105 ел толам. Bu efsanevi insan bizim halkımızның ғұрурыдыр. Belli artistінің ayatı ve faaliyeti, emde onun yaşayışından meraklı deliller akta Sabriya Apte'nin yakıları tarif ettiler. En meraklı malumat ile Sabriya Khalilayeva. Yerlarının umuru insanların umurundan uzuncadır. Kırım-Tatar acayip simalarından biri bu Sabriye Erejepova. Medeniyetimizge çok hisse koşup, sanatımızın en parlak yıldızı sayılmakta. Şimdi biz futbolista sokağında bulunamız. Tamam bu, Batal Çelebiyev'nin evinde Sabriye Hanım efsanevi haytarma ansamblinin beraber birinci repetisiyalarını alıp bardı. Kırım'ın efsanevi yercisi Sabriye Erejepova 1912 senesi iyul 12'sinde Kadimi Bahçesaray şehrinde dünyaya geldi. Onun babası Kerim Cemil oğlu oca olup çalışaydı. Anası Sayde Hanım ise şair Cemil Kermençeklik'nin kız kardeşiydi. Sabriye ilk sefer sanağa çıkkanda 16 yaştaydı. Tacikistan'da nam kazangan artist Remziye Bakal tarif etti. Sabriye Hanım sanada özünü gerçekten de baktlı seziydi. Она такая певица была, она никогда не говорила слово «я». Вот такая величина, она была обыкновенно простым человеком. Это наш семейный друг был. Она нас очень любила. У нее даже, если вы смотрите, у нее книга есть. Читали когда-нибудь? Там пишется: «Мои самые лучшие друзья Усейн Бакал, Ремзия Бакал, Пакиза моя сестра, Эльзарина мать, Шевкет Мамутов танцор и Кирилл Папандопола». Он грек, тоже танцор. Вот эти были ее... Без них она ничего не делала. Sabriye Erejepova 1935 senesi Yalta kinostudiyasında çıkarılgan Zaporojets za Dunayım serlevalı bedi filmde kadr artında Mecbur oldum ve Pencereden Kar geliyor degen Kırım-Tatar yırlarını icra etti. 1939 senesi Sabriye Hanım Moskvada ötkerilgen birinci umumbirlik estrada konkursunda Nogay beyitlerini icra etti ve istidatlı yaş yarıcı diplomu ile takdirlendi. Bir yıldan son Kırım ASSR'inde nam kazangan artist unvanına nail oldu. Красивая, небольшая такая, изящная, любила одеваться. Мы всегда ей делали подарки, всегда. Как приедет к нам, обязательно что-то мы ей делали. Ее подруги были самые любимые, кроме нашей семьи. Это была Зори Белялова, Менхудан, актриса театра, жена Ибадулла Грабова. Потом Исма Бакшиш, жена Ильяс Бакшиша, подруга. Это задушевный, что они все внутри говорили. И моя двоюродная сестра Алан kızı TV'de Dibak. Ama aktrisanın yaşayışında kara günlerde oldu. 1950 sene sentyabrının 15'inde Sabriye Erejepova'nı yakaladılar. Onu kalk düşmanı dep adlap 25 yılga azatlıktan mahrum edilmek kararı çıkarıldı. Ama aradan 10 yıl geçken son hiçbir izbat olmağını sebebinden onu hapishaneden boşattılar. Sonra Bekabat şehrinde Kırım-Tatar estrada ansamblini yarattı. Çikalas, Gulistan, Yangiyul, Fergana şehirlerinde gastrollerde öz bulbul sesinin Kırım-Tatarlarını kuvandırdı. Timur Çelebiyev hatırlay. Sabriye Hanım Namanganға konsertler bermege kelgende ularının ailesinde musafirlikte bulungan edi. Masalar var edi. Uların böyle bir donatılıp ama emde adam çok. Emde çüberekler bir ardından pişip o çöbereklerinde tamam yaş kızlar Haytarma ansamblinin icracıları. Benim de bugün aklımda yok. Belki ular hatırlarlar bugün kim var edi o malde. Ama ular bana böyle bir pişirip çöbereklerini sofraga koyup sofra başında ende evet o malde diyeceğim Sabri yaptı, Selim yaptı,
Аким Джемилев. Тимур ағаның балалық хатырлавлары арасында Хайтарма ансамблінің солистлері чеберек пішіргенлері де бар. Картоплы чеберек Сабрие Аптенің севімлі ашы еді дей. Десеңіз, бүтін Хайтарман ижра еткен инсанлар, mesela Sabriye Recepova, Selime Çelebieva, Akim Cemilov ve başkaları, onlar da Kırım'dan tanış ediler. Hem de tek tanış da değil ediler, daha yakın insanlar ediler. Onun için deseniz, benim babam evinde repetisiyalar geçiriydi. Şu ilk olan truppa. Кеманеджі Эдем Аблаев 1976 сенесі Ташкент вилаятының Алмазар қасабасыны хатырлай. Ось Қабул ақрабасына мұсафирлікке келіп, оның умыр арқадашынен таныш олды. Бұл Сабрие Эрежепова екен. Мы молодые были, по 17 лет нам было. И первая встреча с Сабрией Апте произошла у них дома. Ну, как, естественно, на хаве заварила, как по традиции, все. Поговорили. Она даже сказала, конечно, я буду с вами петь. Ну, в общем, не довелось. Эту историю, конечно, никто не знает, но мы с Ришадом всегда вспоминаем это, что мы, ты помнишь, говорит, как мы к Сабрие Апте приехали, говорит. Эдем Аблаев тариф етеке, у Сабрие ханымнен тек бір ел девамында таныш олсады, онен берабер Хайтарма ансамблінің солисті олмақ оның үшін бақыт олды. 1977 сенесі исе Қырым татар бүлбүлі фани дүнияны терк етті. Ну, похороны это было, конечно, очень тяжелая утрата была. Все плакали, народ. Это было в театре Свердлова, это фойе, это цветы, это люди нескончаемые было, да. Это было, конечно, тяжело было потерять такого исполнителя. Efsanevi yırcı Sabriye Erejepova Kırım Tatar халқының тарихында ebediyen қалacak. Onun sesi bizim yüreklerimizde yanğıraganca. Sabriye Apte'nin icadi yıldızı içte sonmez. Onun yaşayışı Kırım Tatar kadının bitmez, tükenmez yeridir. Sabriye Halilaeva, Magomed Nesturov, Millet için. Бүгін Исмаил Гаспринский адына Жумхури Қырым татар китапханемізде Шамиль Алядин Доғанның 105 елығы қайдетлівіне бағышланған Эдипнің ижады адлы сергі açılды. Белі язжының ижадынен бізі мұхбирміз Султания Ситакаева таныш oldu. Шамиль Алядиннің шериетке sevgisi onun балалық чағында пейда oldu. 15 yaşında Отан Бульбулі адлы ilk şiirini yazа. Bu şiir büyük marifçi İsmail Gasprinskiy'ge bağışlandı. Eser Yaş Kuvvet adlı Gençler gazetasında neşir olundu. 15 yaşına olğanına bakmayıp öyle satırlar yazdı. Ben sizge mına birkaç satırını okuyayım onun. Tağ Bülbülü degen şiiri İsmail Gasprinskiy'ge bağışlangan. Ötme baykuş, ötme gece bu yerde. Gözlerinden yaşlar düşen derede, ulu insan yata toprak tübünde, ani bizim aziz atam neredir? Sizge geldim, fırtınalı yol geçip, Kart Yasafa deresinde gam seçip, kalbimizin gayesi ant için, ani yerde meşalemiz neredir? Publitsist, yazıcı ve tercüman Şamil Alядин 70'ten ziyade eserinin müellifidir. Bu eserler çok tillerge tercüme etildi. Yazıcının icadında İblisin ziyafetine davet adlı povest ayrı bir yerini ala. Cenk'e vardı. Cenk'te bu harbi veraka, boyovoy listoklar hazırlap ve Cenk'lerde körgen vakyalarını ondan son büyük eserlerde tasvir etti. Şamil Ağa, Şamil Alядин Mına Elmas hikayesini yazıp bizim Kırım Tatar kadınlarının Kırım'da Cenk'te göstergen kahramanlığını gösterdi. İblis'in ziyafetine davet povestini alsak o büyük bir roman gibi. O yerde o Gasprinski'nin de görüşü, Çobanzade'nin de görüşü, daha büyük belli bizim ulu adamlarımızla görüşüp ama belli yazıcısı Oz'un hocası Hüseyin Şamil Tohtargazi işte o'zining hocası yerine olgan adamның büyük o devirde göstergen hizmetini açıp gösteriyor. Şamil Alядин 84 yaşında vefat etti. Özünden son o özü terbiyelegen bir sıra yazıcılarını kaldırdı. Yazıcının hayatı ve icadı hakkında çok makaleler ve oçerkler yazıldı. Hem de televizyon filmler çıkarıldı. Sergide ise Şamil Alядин'nin belli eserlerini ve şahsi el yazmalarını görmek mümkün.
Шамиль Алядиннің Несір есерлері, оның белді романлары, халқымыз арасында севілген романлары, ондан да ғайры бұл теселі, рүзгардан салынған фенерлер, бұл жиынтықлар, сайлама есерлерінің жиынтықлары. Ебетті оның бұл есерлерінің рус тіліне, өзбек тіліне чеврилгенде китапларны көрсеттік. Исмаил Гаспринский адына китапхане Шамиль Алядиннің 100 еллығына бағышлап китабият луғатының нешір етті. Бұл луғатта язычының есерлерінен тafsilatlı таныш olmaq мүмкін. Сергі есе бір ай девамында çalışacak. Султания Истакаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Бүгін халықара фотограф күні қайдетлі фотоаппарат бұл дүнияны көстерген шейдер, фоторесім сериал аятның аксы түрлі Ақиқи гүзелікні көстермек үшін чоқ вақыт ве күч керектір. Фоторепортерлар исе оз ішлеріні бір қаш саниеде бежерелер. Фотосанат бұл истидатмы яда бұл ішіні огренмек керек. Бұқта бізім небеті келевқамызда. Фотомухбир яда фоторепортер занаты бекленілмеген наларда дайми азыр умақны талап еті. Арвидас Шеметас чоқ елар девамында дүнияға фотоаппарат объективінден баха. О балалықтан фоторесам умаға истереді. Ве ана бабасы оны фотоаппарат бағышлады. Сонра фото төгерекке қатнав, ве Огонек меджумасында бірінші фотолар. Шимді о фотомектептің ожасы. Ама бұ зенатны өзіде тоқтамай огрене. Айтаки, яшлардан яны бағыш алмаға тырыша. То сейчас, знаете, все самое лучшее получено в нарушение. Вот творчество – это когда совершаешь ошибку, а искусство – когда знаешь, какую ошибку нужно оставить. Так вот, я, наверное, молодежь занимает творчеством, а я, наверное, помогаю молодежи вот из этих ошибок творчества что-то отобрать такое, чтобы потом развить. Девамыл вақыт Арвида Ставрия футбол клубында çalışты. Аман-аман бүтін Европаны көрді. Қырымда нам қызанған фотограф, чоқтан-чоқ конкурсларының ғалибы, халқара сергелерінің іштіракшысы Арвидас бүгін өз өмірінің фоторесімсіз тасавур етіп болғамай. Фотография, она не изменяет жизнь, она оставляет нам ее на память. Автор тратит на творчество, на создание картины меньше времени, чем зритель, который на нее смотрит. Вот. И если человек подошел к фотографии, картине, к произведению и посмотрел, задумался, для чего, зачем и как, то значит уже ты достиг того, что ты хотел. То есть для того, чтобы человек увидел, подумал и что-то для себя оставил в своей жизни. Фотомухбир чешет жанрларда çalışа. Айтаки, bizim күнлерімізде фото чекмекнің өз қайделері бар. Переступать грань, конечно, можно. Знаете, есть такое неписанное правило фотографа. Сначала сфотографируй, потом извинись. Вот. Ну, ничего, бывает и такое. Самое лучшее – это когда случайное. Понимаете, потому что когда будешь спрашивать, когда будешь договариваться, уже поменяется настроение, уже меняется картинка. Нужно очень быстро принимать решения. Вот, поэтому, знаете, профессионалы никогда не выключают фотоаппарат. Есть такая функция, при нажатии кнопки он сам все включается, и все. Потому что даже вот это включение, потеря секунды-двух, и уже голубь улетел, бабушка отвернулась, событие, картинка распалась, понимаете? Училы Вельсы, Бахчисарайда, Занжиры медресе бинасында фоторесамның сергisi keçti. Bu sergi Kırım Tatar halkı sürgün etilігінің 70 yılına bağışlanған еді. Şimdi Arvidas Kırım Tatar sanatına ve icadına bağışlanған leyha üzerinde çalışa. Dilara Живкетова, Асан Зевадинов, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise Neriman Tarsinova Gelecek Haberler informasyon programmasında yangi yüz bergen vakıyalarından tanış edecek. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıklı kalınız.